Sanibonani ninjani? Ngiyacabanga ukuthi nisaphila nonke lana. Hawu, gaze ngamangala yazi ngibona ubaba wethu uPresident Cyril Ramaphosa at least usakhona ukuthi akhomente ngezinto ezenzakala eSouth Africa nje bekhuluma ngalabantwana abashona eNyobeni ukuthi akuzange nangampela kwaba into enambithisekayo kwaba into enhle vele kwakukubi sisonke sisashaqekile namanje. So uyakhuluma vele ukuthi uzomele kuvaliwe utshwala, kuzovalwa utshwala ngendaba zalokho ukuthi kwenzeka kanjalo. Sihlangane sonke ukuthi kuvalwe utshwala, kodwa ke angabona ukuthi yonke iSouth Africa ingavalwa utshwala the way kuthandwa kakhulu utshwala eSouth Africa. Angeke ahlambe kodwa kuyovalwa lapho eNyobeni lapho lekwabhubha khona abantwana. Bathwala kanzima abanye abazali Nkosi yami, ingane ezingaka bese ziyofela ematshwaleni ngendlela ebhlungu kanjena. Ukona ukudayisela umntwana utshwala kusuke kwenzakala kanjani, kodwa ke sothini sekwenzekile. Asibonge nje ukuthi khona kodwa imizamo ezokwenzakala ukuthi kutholakale kahle impendulo ukuthi kwakusuke laphi kanjani, kodwa akusasizi ngoba vele abantwana sebephumule ngoxolo. Hayi asithemba ukuthi lento ethe yasithola eSouth Africa yenzeka angeke izisasiphinda futhi. Nayo ubaba wethu ke sibonge ngoba siyambona nangu uyaphefumula uyakhuluma nathi ngendaba naye bezisanda kwenzeka kuyena indaweni yakhe lapho phela labe kade egcina khona izimali ezingama-1000 ezingama-dollar ewagcina khona. Kodwa sibonge ke nangu uphumile wathi uphefumula ngale zinto ezenzakalayo, umhlaba wonke uphendukile. Ngiyacela ke izithandwe ezinhle zenkosi ningilikele, ningisubscribele, ningifollowe, ngizoleke nginibuyisela nje ama-video mangiwathola ukuthi kahle kahle kwenzakalani eSouth Africa sakhile.